wo se ye nkosie no Lumfie enyam bia ekosie no fie no ye da Lumba wo ne fie ho e ma nipa kora ko hwese ade da na ye sie ni ha Lumba ese wu ayen fa lazy nkata nanim wu ayen nkosie ne dem obo ya really ka se ne yira kosua se o mamma no wura mfi no ne mo wura mfi for your mamma na akwaba embe Nyansapo TV so se ka se Nyansapo no agye me so se ye sane no badwen ba kwan so ene se ye sane de ahia mesra wo so be subscribe to channel yi e de amayen like share mo bibiara enya bi enhwe comment section so e ye wo dia e wa kye wadwen kwan ya wo fa so wo boy aba so ama adwuma no atumpon ene an so subscribe e de amaya menhwe ne sa keke subscribe no san like e de aka ho ene comfort black e de ahia mum ewo yen TV so ye made nkoma e de se na efata na edika e na ye de bro ye mana na kwaba midin ene oba ya esuama ye boa ye fa nkoma o nyina no enhyehyɛ so nana nyaba akwaba ejo so bibia boko oh ba de na mada horoma ode ye nkwa ache de ye tiapo afisha paso afin komisa ye ho ai afisha pa afin komisa ye ho na ye fan fo nyina so ye mo nyina afisha pa unim se fi se Nyansapo ye shaase unim se ye fan bi anguda mi ye hu ye nti bi da ye hu bi so da omu ye dane matusala ye nyina che ye nyina che ni paditi wo abusu mu ye no kwere pa dane da nyina ye bom pa ye mo se Nyankopon ne nananom nta o machi na ade bi obi ye bi da na akoma so pone ne ye mpe no kwere we wa gwen so be ye bone ye mo mpa ye ma wonye kwa wo bi firi ye muntam kwara ne mo bia enda sesi mesre afutu ba ko amede be ma yenua ma ne yenua mema ma ware ene ne court nsensem mu no ama mba ne bibire ne mema ne bibire ne ma bi ekoso no we ye be sira adwobre obi kura ase nko ye ne kunu nkrata enam nsem binti wo kansere obi so kura hase atwitwa nkrata mema na hase ye ba fie tie be sere eno ndo na bibi sentimi e ma wo do nti kwa ka sembu wo so enum kasa no kasa se ne ma o no kore na na chese ne nzinka ya no sembu wo ho a wan hwe a sembu wo kura onye wadwen se wo kan ne mo fiefo abayifo ne apia no ko ka de nka se bra fie beje wo ho me no kore tie be sere se adwobre adwobre na mefa akwanya yi so mpapa Appiah ye papa Appiah danso Appiah nkranza o manifisha pana na imana finshia pa ne mo de meka ai na Nyansapo so na abedan obedan ai mol ma de meka ale makoko no ntokwa ontu ya meka me de meko ntokwa mjiska na o ko ntokwa jiska me de meko ntokwa so be ta be han wa ma o ko ntokwa jiska me de meko ntokwa mjiska e fa ka adwuma no ho e ka adwuma no ho nto akwa ma opanyin da nti meji misika enu mi ntwabo do de ma be ketua bia nso amowi kronfo ketua bia nso ai akwa afahye se ko bredi bredi afahye me na so ko na ka me nko na so me kwa kwaje misika ntira ntina wo kro tu sha na wo ho se e de obeba jo e be sere bodyguard fo na e olume e ba na o mo guard no o mu njai ne e ba bredi de o duru bredi a do ye dia aduru bi anka dem obi antimi nya ne hwe mo de ni ko duru nkran ne mpatam a o de mo guard no mu njai e olume amaye na ti ase ko so kuta bosom kase wi na wo nipa na be bo no ho ban dia ne na de so ho ne ya na nipa na chirigu no so bebere no se me no obi akasa ya chirigu no so be bia lie so no on say ya na de bia mpanyifo ka se ni papa nche wo wiase sa asem no metwem o twem ni se fi na ko ni papa beche na ya na omo ye papa no aya na omo ye niema bi wo abonten bu oba ye papa no wo abonten wonye no ofie ya sankrofo no so wo sankrofo no wo ho wo hira abonten a wo ye papa o nipa suma si de wo ye o no wo ye efie no ho ne ebekun no fie ho ne ebekun no to so hwe fie so ti wo ye papa wo abonten no na wo ye ne fie basa wo be che ne mo ko ye na abonten ko na wo je fie a ebekun ene nka ba ye na abonten de nka ye ne fie na sa abonten so fo kora ka se wonya efiefo adu ho adanse na so nkrofo bi wa efiefo so wonya na abonten so fo adu ho adanse efiefo ne bekun tim papa Appiah de o ye fie no o ya abonten to be che ai se sante hene o ye fie no o ya abonten otumi ko ye ngura mu nyina ka ho bebia
Something so beche. Ana ya ma fisha pa ni bebre. Ahwefo na omu di obi a. Fisha pa ja mo obi a. Guess. Me yerefo me ma no eh. Ze de mere wan de anya sem keto. Omu nyu mu agoro pra. Ana ze mo na twa tikiti ba. Omedi ai. Ombe wale. Ombe wale wa na so kunu no. Ombe wale me. Omu mum no dis ka fira bo che ba be wale. Ah che ze de wo wa yire no wan krokro yire obe wa mi o. Nyo mum na wo wa. David omu be wa mi hwe. Nana. Omu be wa mi. Jobe wale obi a. Sem la mam yakusa se wa de mi gina mu wale fo. So mu nyina be wa. Ti wale fo ni nyina ba. Ajo. Ai. Wale fo ni nyina ba. Matiase. Na first na so ba so. Efe besim de awale de dodo na. Ayo na. Ana yan fa ne nkoma wo bo nyina nche. Nana. Ene ba ma show san. Me show. Wo bo ni abusa penyinka. Abusa penyi ben wa. Abusa penyi nyesa mene ne nkan o mene ne nya adwene. Oni ne aha wo ne abusa penyi oni ne nya. Wa wo ne fugu agu akwakofa de abatam chance. Ana onye abusa penyi de na. No he be fugu no ayi bi o. Na abusa penyi do fugu che. We do boa. We abusa penyi de na. David. Amba ma hwe fugu no pa. Wa hwehwe mu no akohu obi oye me fugu ene wakoye bi. Ezo do nji hwi ntumu da ze wa abusa penyi fugu. Na se abusa penyi de fugu de ye na ye hye fugu. Mo na mo hye fugu. Ye na ye hye fugu. So ene wa hwehwa no wakohu se na ho na ye na ye black power fugu yi. Me pewe. Ene wakwa wa yenwa. Ha. Se na me ye bi wo ye friends Ken West ho no. Ha, ya na me bi wo ho. Nti ho no koye no. Tutu je ho no wa fast. Acho. So mo ni tami o. Mo shebo na sa mo kan bo mu no. Da ya nkan bo. So na. Abuja banyi wa chiche mu. Ayo, nana. Se ne de bia yetanse bia o se me bra panyi ni wo ye chi still na ye be ko so trend ya. Na still na mu gusu o chende. O me se 2026 o. No 2026 wa hwe ai be chimbe 3 months na be ya be ya kana ama ye se obi aso mpe be bi fa na. Ese mo obi antra ngu. Ene mi twa wo ni silia no ne. Ni de na nkoso anchende sa. Se ewura afinim. Ti empesa asante ye be di ya obi a. Nka ye chi won nanka Ghana fo na se nyire so senka bibia be ye di. Nka. Afi na say interviews of no krampie ti afi na no kra be pie. Ese o madi kan kire mo. Se ba bi ade ne da wa mfa nto a efiri to. So ena koto so de abufuo so de won so ana ubu na pre. Entino Lumba'S nsem ne se afi na recordings ye beba wo. Afi na ye be hu recordings anka so beba. Ese nya hu ba bi Lumba'S esie no mpo. Dabi o. Ye nya hu ba ese. Be pie me se ba bi esie no be pie abusua na de beba. Wo de ye din a. Na wo kasa abusua na de. O se efie oba panyi ba kon wo fie. Aba be kasa nenke nim se o de bia wutufu social media emunya so kasa o. Abusua. Afi na aso mo maka nyina so ni beji social media no. Abusua panyi de bo kwan. Oni di kan mo nyina. Enti ade bia ono obi ayi animu ade bia ode ye abusua ni bia wante ase bi ode beba social media. Wa be kan. Se maka che abusua panyi se so be ye we ya meme na gina ni so. Na de mo nka ma no ntum. David yentimi nka no ntum. Abusua panyi keka abusua ni ti abom. Ya fere obi aso be cheche na adwen. So se na ayi ni da ho no okoka we wa ha na okoka we wa ha na okoka we wa ha. Enti ono anka se waja confusion na to ho. Enti wo mo no di confusion di wo mo bia de ndie beba. Ye trend o. Ye be ko so trend ya. Na oba panyi asem oba be kan ye no. O se abusua panyi be ka kire wo mo se o mo de no mo ni se mo de hye wo de ba besie ni ofie enti o makọ akọbọ amana bibi o mo de ntoto ye se ba besie no. Ba che abusua panyi ba be ka kire mo se me pa mo cho ye nsie ni wo ha o. Na Lumba'S chonka tato aye bi ngia tato se ye nko sie no wo ni fie won kran. Nti ni fie won ye de be konti ye nsie ne makọ mamna mo kata. Binia ba anya se me sero eyiwi no areho na ade ba ko a aya na ye me ya pa ne se Lumba'S bonyum bebre di na busua bonyum bebre Lumba'S wu ye ne hu se ensema Lumba'S kafa na busua ho ni nyina ya kre me hwe se papa bo so edukuro se wo hene o dikuro o kana Lumba'S mesida woni kuro mu na wa meye bibi na wa kese ensemba se bi uwie ya wo se enfafunu ni mre o so to o pe baby kra nke be sie no bibia ye fine na nipa na wo so wa nipa na wo se wa nipa na wo se wa mobra no wa mobra bi o no kuro mu ti ga be sie no we o se ne ye den ya o ade papa fia ya mo nyintum why mo ye mpanyimfo na se ade papa fia sa ankoye mo na koye obi a na ye mo ya ewiase ye wo akola nyansani na panyinkwase ate ho dada ye wo akola nyansani na panyinkwase ate ho dada ana ye wo akola sikani na panyin hiani wo ho
So obia ne hyebre ode ba wiase ye woni pa bi wo obeto abusua mu a obeye abusua ni nyina ni mama mfa bayie ne hoya ne kasatwitwie ena akwala ketewa no nko a ena na bibiankopon na ahira no ene wo ya dabi abusua bia wo one pillar abusua bia wo one pillar enti se munya sa pillar na wanhwe ni ya ena obeka je so wa mobra de ebra na nko mo ne Lumba ye abusua enti yem musa ne se Lumba fie o sisi East Legon senka abusua ne do no ko be sisi krom wa kan nya tole center man krofon krom ko he enfin so efe nyanka yanhwe na FM station so won kran na so so ya woni ma bebre bi wo ho a abrabo no bi sha abrabo ase na oba momwa no no wontimi mo abrabo no na ni munya momra na bi nkamo me se on be kan nya bi ni ndi abrabo na se dai o se ebusa panyin ebe ka kire o mo se ye nsie no e wo bebi o mo munim se ye ko sie no no be se no ni fie e wo nkran o ka se mbe so da me ka se ma so da ye bi no mu tutu amena bi wo Lumba fie ho nto ma security nko wen ho enti ye tie na ye dem ka ba ye se wasem bi na wo kan ye no ase e boboba nti se abrabo na confirm dia o mo nko check fie ho ni fie na wo kan senti ma se ye ne da nipa ne akosie no edi mususem na mo ye na o man Ghana mu ye ne da nipa ne akosie no na bu se pen so interview a se so ye trende one Honorable Collins ama won sa video no zunya hu ye Honorable Collins bia nyo no e ba ya koduru manhia a ntam ka ba ma so wayi ni nsa no se film no se so one abusa pen na mo ye interview na mo ye interview kwa masie mu funu wi a nya abusa pen na be gina o ka se osie oni de opa ne se ya sie funu no de obi a peso ye na yi bia onko ye afi de nsem bi o se nsem man kofo e kana bonti ni nyina ye moguo enye nimu se enye Daddy Lumba ena ye de da no park ne so no na ontimi nsie Daddy Lumba bra o ma ne ma ntimi ananya no ntimi hu se eya ampa so mo de hia na so papa ena yi nto o mo de da no o ma nkura behwe o mo hu se o papa ena da ko anya abuza panyi onya smart nche obi a aberwa video ya wo kan sisiye e wo ho a producer de beto so na ya hwese oba panyini we betima betwa ntoro akere wo abuza panyini se wo se ye nkosie no wo lumfie enyam bia ekosie no fie ne de Lumba wo ne fie ho e ma nipa kura ko hwese ade da na yesie ni ha ade Lumba ya kokko o si ya ne na wo fie be da na wo kumase ya ene ekosie ne nkran ene ekosie ne nkran ene ekosie ne nkran de ba mami be mami junction be no dobro ne to ne flower to so junction be ya hu so to flower ene o free nkran o mu free nkran kumase ekosie efunu no wo nkran ene o mu bia tambe no betena se ya yie no o mu de helicopter ne ko ya na me dey na nsem bi wo ho a me mpese me kwaka na akogu ni wakwaka wasem na akogu hu anim ase o se wo se wo de da Lumba e wo Abyss Park stadium ho US Park and I'm can say Heroes Park ayo ana o wie ye no ana anopa 10 o'clock no obafa afunu no tu nkran ne enkran kora to ambulance tu nkran how many hours nemu be 4 ambulance na ko speed ka kan be 4 hours there 24 hours eno obetana ase tambe okosi efunu na anopa 10 o'clock no oko mfa je 10 11 10 11 12 1 2 yes antena ase ya 5 hours eno ro kokoye oduko duru ho eno o sha ase 2 o'clock no 2 3 4 5 do do anopa 5 anyumira 5 obeya yina na ewe ni nya no nti helicopter be ne ko kokosi efunu ena wo kwaso aba wo ye hu helicopter bia so ho o kwa aba na wontimi fa funu ni nsi helicopter mu se anasa ambulance for nko kwasie funu na wo tena se ya yie o so wo na kogun o se ko tena ne ye bibia wie wo aba tena se ya yie ye nya nkwala wo Ghana ha wo je de maame ne kan enye no kwara maame ne kan ye no kore de maame ne kan ye no kore me say do so de da Lumba funu no o hunu sama no ho park no so me kan kire me de maame ne kan ye no kore so ti ase maame ne ontumi ntwantro maame panyi de tifi adu o twantro ya dai enti senya no kora ade no mo mutu amana no ma fa funu na nko sha be twantro se enko fo pecho mutu funu hwane ko tu funu Ghana ye tu funu o se nta be si na wonya nkire be bia yesi no se da bia abuza panyo nya smart nche obi abuza panyo nya smart nche obi a why nya smart nche obi a abuza panyo de adwe ne di agro a ma dwe no di agro na nya ma dwe no di agro a hwan na awuo yakofa funu efiri mo kira ambulance mienu yana Ghana fo bebre nim so me smart che nkrofo ama o na adakasi ba ko adakasi be mem adaka de firi nkran na ba esa adaka de kure bro kire ne ba ya nke ndi kan mansa ambulance mienu mame
Omangu omo ho anim ase awi a omo nkoso no monyo omo anim guase na nse mo be pie chire no kura no enye bi no mbe huni enye mo be o be pie why na unya ketwa so what ono so de why dey unya ketwa why dey ana onye onso nya nten so so kasa on de me ne yaka so hwe de am say won se me bire woni ho eche ne bo a on de se me ne yaka on be so be kan ni on be kan aha na mbom nka yie no se ne ka obi anka no pese nka ekọ no anko sama nani anje mami nua ne nka sa asem ne nkire me adi ntama ne nka sa David se na opese de ekọ no de na ope na okọ no na mo ye ma mienu ade na wonu nua ba panyini ne nwene ho na ne abusia panyina kwadwene ho do ne abusia panyina kwadwene ho awie na se de ma ye ma ye awia time a omoba menhia ekoye fensen okra na menhia mpo court de am ko kanu Ashtown Ashtown na hempa mpo court nye boy we wa mesa o sasa no ma interview ba ko a enso say na ne ho mfa no enye fensen court case na chi no na ne ho mfa court case na no fratuntum no fratuntum court case na nyame ya adom no ne ho ye den kaka no ko na dan for sport e na ofa ho achia no odu na dan for no boni nwa be ma no nwom anyam bia wunua be ma wuo are ho account wagina sia say yi handkerchief uwi a me se onya huhwe ense obeka no nyani promise ye de promise no nyina ba kokra no bebem oba be nsem bebiri wo do tia na promise ni wa de oye nya tan made ba kope awu wo sister panyin se yenya abotre yempentem nko ba bia yenya abotre yenya hwehwemu ne to ebo ase nhye date be boa bra yenya bra yie wo se da metora twene akọ support abusu panyin na matona twene wi a unu panyin watene ba bi enti say ye o say anye ye o fine yako e bia on fane sa on kana no ntum no so be kan sam de ansam do be ka bi ana me hwere video bi a wase na ye bo akase tie na ye ya pa so ti ase na ye bo akase tie na ye o ya e bia fa ba bi no e bia ansam bi wo ho a na no odin kakra na e bi wo so kra na ono so e bia eye wo no so hunu se o me de abusuan bi ni se nipa bi di Lumba'S famu no onso betimi de yawo akoka asem bia aha hwe ewo mu se ma me akosua Faustina Fosu ni nua pa ni Lady Lumba ba ondo Lady Lumba enche obi o wabonten me ka asem ga kire ne the fans won do no esen wono na woni ni nua no oh sa me ka kire hwe ma me akosua brempoma abusua panyini ma me akosua sewa ene omo maka omu obu bia ni odo Lumba sin Lumba fan fans won no kwa para me ka kire omo mu se omo ho se omo anyam bia no Lumba'S CD se no motogu ho e ma Lumba de nyeska omo me abusua no Lumba'S CDs dodo se no motogu omo dem Lumba nyom dodo se no ma download dodo se no munim to so omo nim to etua ho ka ma Lumba de benyeska e fan fo ya fan fo na it is asem si na fan fo na e ka abusua no munye di na munye ate we DJ wa wo nyuma ya oda bagu ho anim ase but your fan fo pe so ti ase enti omo do Lumba no enye abusua fo kra nya busua fo kra enti no ni dem nya ba Faustina Fosu ye oh wan so na no a oh obeka nsem wan so na no obeka nsem se obi wo ne ba na abofra bi fie abusua bi na yehu se akora yi nhyira bi da no so ti ye fo kakra sen na abusua ne fa so nkora sa akora no ni aba me da ase aya na tete no de ne ehu nkora ne da achi enne obi hu obi da achi a it started from there 25 years to 30 years to 40 years. A hona we say nipa we were pillar e wa busua ni. Cause you obi wo ho a enye sika nkwa na de pillar. Enu te na busua panyina me bo afuru no. Ye wo pillar bi wo ka busua ni bom. Eti bibia ye mfa nsan ho. Obi starting no we bibia na bobo ane offer. O da bi ye ni sei. Ye sei woni be ba won na busua na pagya. So na wo mo a omunya pillar na baye ene ahoya o ndo me de abutreka ya nya pillar sei e wo man Ghana o man panyina ntima mbɔ ne ho ban aban mu panyifo ntima mbɔ ne ho ban ye ne yankase ye twere letter say ye mefa ne mfa ne nko because ye ni baby onya ne sika onkum nipa owie obi ade Ghana ha so ti ase eti pillar de e ba abusua ni mbom na o se mo ni ko nipa no nya ahoya enye na anu ye enu aye je a che me na bibia ye
and oba papa bi a wanya no na say da bi pillar wo ye den abusua bia wo bi abusua bia wo say pillar ni bi abusua bi wo kura pillar ni be to mo onhwe abusua fo no na emu mo koye adwuma no wa abonten na abonten fo na be hwe abusua no hwe na no ye de Lumba wuye se ka abusua yi nko an wo bedu 50 mpo nipa 50 kura be hia eso hwe condemn fo a omu twi soloku Lumba yi ase pa na tramofo wo som nya die hard fans nya fans mama nchira da bi o mama nchira wade hwe bibia no ye won limit so ta ase se abutu apanyin hya ase se ayewe obeya enka Friday kaya wada won hya ase kura mfa se ukuada bobo jam ya wada bobo jam Friday bobo jam Saturday no agya yina mampanyimfo otubo se boys ni nyina ba mo de awie no mate atena no agya ma nintini ni atitiriw na wo maba kwasiada ene memenda ne kwasiada e basa discipline bibia condemn bi antim mefa ho obi onye say obi ntimi nkonom nsa ma yaade da bi because wonim say wagina ni agina o me hampanyimfo wonya kwan na waye anya ni tiriw ni ani ntini na o maba ye kwasiada uwie kwasiada na nwumre na asa de jam na to aso kwasiada na adwo na kwasi joda wa bo joda wa bo ebenada wa bo ukuada bo no week na fans na men afina fans for na men na wanya kwan aye won toto ya wo se wo ye dai woje ye wani ma bi wo aye yi pressure ni free baabi ne da koto baabi enti ye wani ma bi dan tinti esi we keeping yenti obia no eto betwi fra no panko pa nwumre no ade be che no pa na wa bre na wa da na mpanyifo na to aso ntie mo be se so kura na ho aye den no wasa be ginem nti anadwo no wasa ba no wasa bro no wa ye mra no wa da kwasi da no pa na mpanyifo aginem emo sese na nti no na mpanyifo ko na nkola sa be ginem ye kire wo nyina se to bo ase ye nhyehyɛ ye nipa titiri wo ye nyina yie basa tufu wanti afena mza busepenyi so mebo concept concept unyanti obo concept akwa concept ebo ne nkran concept papa abusepenyi se ye no waboka ongo baba so betu anika o concept ni ko boka ase na ye no ye no o na se me say every day bi at abusepenyi di Lumba ni baby bibia me black power se me na boka na dia omoka so be smart omaboka ombe concept jakotua enye aye nu na maami akoso se wa aye nu ntina o me se o me aye ni ye na brochire o maami se wa de so mbo ye ni o so aye brochire ni ye no ntina o me se sa match no ye bo concert be na Lumba do concert na brochire de kwase busa panyi beko bio na ba kwase de nsini kwan o ba na ho akọ o ye de nsini kwan ye mbuni pa yenye nyi mu o ye de abie kwan ma obia ye kanya nsan o so ti ase abusa panyi so na bo a Lumba man di ya na enkrofo omo abonte na Lumba da o mase obi a Lumba obo a Lumba bia oda na ase obonyum da na ase so ti ase wada na bo afọ nyina waya interview so a kire maami akoso Abempoma TV a oton ye nyina no waka ni nyina so ti ase o wie ye moto se Lumba ese we ye mfa lazy nkata nanim we ye nkosie ne dem obo ya we le kase ne yira koso ase o mamma no refi no ne mo refi eno de mo refi e hye monuma na mo kai so ti ase na se bi nkrofo hunu bi a o ma wura sa ne ma we mu de ye yi no hwe mefa kwanya we so matu omofo sa MP na o se na ni abere a okoye concert aso okoye hwan aye ye ni PRO mo ni PRO e wa yem eye committee ene atene aye nhyehyeye kan no ka ho ache no so wa firim e bia fi achi de o san be kan ho wan firim obi a odwade na no kan nkyene a yese obu no kunu ade no mo pe no Lumba ewuo ho on say bebre ne granting fa advantage say Lumba wi de kwa be fa so be didi ne ho bia no ye be didi ne ho na busu panyin anya smart be nyina ye kom nti oh bebre ye kom bebre so mo say Lumba ye di patitru o link o ba bia bebre do mafu na obi e wadi Lumba fifire bia abra ne ma ho bia obefe because Lumba kuran ketwa nti wo be fena Lumba ho abefa advantage aye ye agya ne ma da be na wabusu we bloggers ya omani abere omoma fake news etwa ntro to Lumba so because of omafunti obi do gu bia betwa o fa Lumba ho didi obi atem because of wafu a wo betwa and wo fie se ni pantiri wo ho ko na ko fo obusu be ye wo fie obi ngu ho da wo fie so obi wu ofie kura na
nya de so obi kura beti cause unye di petitiri so enti se opese oye di petitiri a hye toto ne ma yi okay na munya nta ne ma na ntro titiri ye life ya bai obi timi ba na ma fake news na ne pa guni life so che ne asere na obi ayi ase o obi funu penyimfo so kwoto so obi abodwe se hye senso si wudi ho na de mu gui mu betwa mu twa ntro ani mu aden Mr. Lumba yewe. Some ya wie. Ye na si concert na concert de Lumba we concert na be. Oh na de ye concert man na ye den. Concert be. Ye ka concert ata ase. Bobo kala mu na yi concert o. Aja ko mu santo artist. Ne nwem nya concert koso. Concert sese. Ye ba ta nyomtofo. Aye ni mpo nyomtofo ama. Wa ye turu kan we afa na beto hia nyomtofo. Ho na beba. Kan nyomtofo bi oboko concert we mebe bondu akunu. Mi to Nyankopon. E concert so be bo concert so go. Aye wo kan ya. Me say, o dia o mun try se mi hu sa akode Shatawale mu ne atitiri o concert. Me bom nya du akun mu. Tama Lumba wi no mo we. Ye kwa ye ni wa brochire, ye ni wi no so mba mu concert, o mu concert. E kwa be no mo di mami akoso se wa fa so. Concert no ko ba hwan. Hwan na she mami akoso, hwan na she Lumba nwum mu kina. Hwan na she ne nwum to mu kina. Ene de mo be di Lumba nwum ho. Hwe, o mka se agimi won. Case ni mato. Mato aye we. Aye ni aye wi na so san tole se. Wo de me se wo ho be hu. Ma me akoso se wa wo brɛ. Eti o so te de brɛ so apaso. Ene de enwontofo ekura di adanse se ma me ne tie onwum na Lumba so mo akọ onum poboa. Si obe ye concert a ma me ni mom e na o se mutimi de ne ba Ghana. Na enwontofo nyina akọ weka mo ma me. Mo be fa ho bedidi bi to Nyankopon. Ebe na mama ko so magana bi o sesi ya. Me see, wo do mo transform be concert. Ni ehu nyontuni bi so obekọ. Ebi na champion kwa na bekọ because what dey ye no ba bi. Wo dey me say nyontuni bi pa one try so obekọ concert no mo ye ni bi. Ni ehwa o Ghana ha. Wo dey ehwe. Honorable Collins, ndi mo. Me see, wo dey omunyi dwo manim say ombe concert bi na nyontofo bi patapa mo so mo ye mema omunko. Omo ye dey ahye Lumba ni. Me so omunko ni ehwe, omunko ni ehwe. Nipa na wuda ho kura ma nhye na nimunyam o. Owuda ho no ye se da no ya jene ni. Na se nya no no. Enti se buso panyi peso ye concert dia. Onya yie, omkire ba bi osi efunu no adeda no. No monya yie. Na mama yakoso se wa mo mra bi. Na mama yakoso se wa na nyontofo nim no. Mama yakoso wa de. MP ya wa so ne so akwa concert. Ho na nim no. Okọ MP ni kro nya sanya for one tempe. No, na one tempe kwa ye den wa ya MP da. Wa ya MP wonya one tempe kwa de wa ya MP da. Na to nyum da. Nyum ne de mi. Enti nyum ba na okoto. Enyu concert enyu be na okoto. Nya ntontofo na okofrefre o. Ntontofo na ye frefre. Wa kwaji gate fee. Onye minim so meji minya hwe so meji gate. Na kombe ye. Kombe ye. Wo me se nyuntuni bi pa. Me do Nyankopon ka abosom. E ka ya mani hu na di wa santema mu ase. Nyuntuni bi pa mo concert no. O mo ko so mo kwaji de mic so mo koto nyum. Kom ka lia ba wie ye me do Nyankopon. Na ne ya de ahye Lumba ni monyam na na house a. E de ni monyam no mo hye no. Nipa wu ya tumufo se monya ntotoye na monsiesie na chi kama na nipa wu na be hye na ni monyam na yiem na ye hye nipa ni monyam anya mo ko se mo ye toro ka wie na akwa concert ase na nim ani monyam se okwa concert na wo ne nyom to akwa uni mo ho asese ne nyom to no wo hye asese na wo wie ni sei hwe studio ba besie bie ma na waburuchire ofolam ponsa be di ma me ho adanse nyomtofo be di ma me ho adanse ana dem boy concert ana dem mutimo bo bi oto nyom ma ne be jai ha abusha penye say eye de Lumba ebe ka na watwe kra mata date na hye ma be betwa dwan mi to Nyankopon ba be betwa dwan wa ha ana odi bresam na me na me ka kire wo me say ebe ka na watwe amasa wo concert na ba so me ba betwa dwan live mo me betwa dwan dwan utwa se dwan obi anyuntuni bi obekọ bibia ne kale ababa wiye mi to Nyankopon anyuntuni bi obekọ sa program ni bia o se ne kale ababa wiye ana wo say concert enye e bobo enwa abekọ bi hwe maame nkasem kire ewiase won se wo ye wadwene se obi da abusuam owu na so begu nanim ase a wankasa begu hu anim ase so oti ase wankasa begu hu anim ase ene de mahu se Lumba anyuntuni Lumba anyuntuni mumisa se Lumba anyuntuni emra no da ho anyuntofo do se na mo se wo mo anyuntofo do se na mo se wo mo se Lumba ewu to mo mla yie ebe mo se do na no ba no mamba na concert no beba die de si yenti o mamba yie no mama yakọ se wa maintain anyuntuni bia nsi wo to Nyankopon mama yakọ se wa maintain anyuntuni bia nsi wo me na me ka kire wo the concert on be ya mama mama mbransa na o me ne wo
Omuni ni way. Enso ma no. Ma me ko hye se wa ne betima ka se o ye concert. E dia awa brochire. Anaso obaye ne Ghana e dia hye ne kuna ni munyam nonto obeto ye nyina no. O dia beyi na ye. Na nyemo. Enyemo, sa mpiro se ne dia na awu. Ne dia na awu anani abere. So ya Appiah, MP be no timi de ba yeri bi. Oye busan panyi PR. Aha, MP be no timi de ba bi. Se kan MP de ka wo MP link, ka wo minister link, ka wo president link. MP be no de ba yeri bi. O mo tell me one MP oba Lumba'S yeri bi. Ah, o timbe bonsa. We are saying keti, anso so mfanya MP. I said nketi MP. I said nketi MP. Ento no na we so ya MP no. Ni party turu be no de ba yeri bi. Eh, che se we de me difira ban mu na ba he. Ento no kwa MP no wanya MP bia na fo. Ye nyi obi afunu enta so he. Se o mo so mo nya abusuafo. Na so mso mbe gie busuafo anyima ya susu ye be gie ye na se no ye be sa se content se ye se ye be se content na ka ho eye ne se mo antimi anse no ye ne ba so ana ne ba so nkomanya bere e ka buburo woni me ka egu mo ti mo ko concert ya tuaka antu su se ka wo e ka wo ti no person ko fast ko concert no ma gate fee o mo ko o me ne stadium o o mo ko ne stadium ma ye ne gate fee e VIP ne no mo da ko gate fee wo so ye be sa se ho o ma yo ko ntwa ko duru da Nelim say baby anka asem ya duri die. Yes papa. Mo dey o mo tra so me o mo ta mo boda wuro so mo ye concert. Every day o ma ba ye concert. Every day be me grant interview be me condemn. Concert na ho asem wa. Dey ba kan Nyansa ma nipa so asua de. Hwe, ye mfa obi ayi hu me pesika mfa nhye botomo. Da bi bobra. Bobra ye na obra na ankasa be hwe wo. Nye obi ayi hu na mo be fa advantage. Mu nyina mo be wu o. Me si obi a ogina ye we so. E me ye Lumba'S ye turka bi obenya so akatua. Opia be nyina katua 1 ade de na papa no aye ma ye nipa sa aboa sie ne tantantan ko fa lazy a chiri nanim dendende se wo se owu aye fa lazy sie no owu aye na oni mi se nipa na ye will se owu aye sie no ni fie dia e de ne ntro abetwa chiri obi e de ne ntro abetwa chiri obi empanyimfo no pokro mu de mamle ko so abdem poma me ka se on person ne aban ne na nkoma ne state barrier di se be sie no ni fie dia state barrier ni state barrier na man dia you know see no easily go ho ye wi ya be kuma se be she date be ya yie eye tie o ma ne bo ama eye state barrier na de ma no ye wi na she date be ko me ya yie eye tie aden na won pese Lumba'S state barrier na de ma no nipa nyina be kokko se Lumba'S ni o se na ya ni sha wa sha to se on be se obi a be hu no obi a be hu na nim de na yire to de o ka se owu a se nke so owu jama me ko so se wa ma mu ni ne ho agoro no wa bre no are no mani so ende mo ye film are no mo ye film na lazy de fa chichire nani de o de tim da chichire nani na lawyer for na catch busapen lawyers for enu o mu nyina ne client ni say enu o mu nyina ne why enu o mu nyina ne ha obi abegire so ne de nana abusapen say ye bona wuto ono kwa na ate me mente say obi bona wuto ono wate say ye bona wuto nale na wate say ye bona wuto a news be na ye na mu bona abusapen ye ho na bona wuto ho na bona wuto ho na bona wuto ona ate me na mente so bi bona wuto se bia se do begom na betwa o se wate to wate dia oba the DLFM so e be twetwe nkomo honorable Collins ba yon be twetwe nkomo no da bi o na se ote ase da bi o na se ote ase a me kura me abusa panyi me mpani wuo na me mpani yale me dia me pa ne se oba be pa Ghana fo nyina achew se wagulu Lumba'S ni mu ase o me pa ya chew o so pa Ghana fo achew so wagulu Lumba'S ni mu ase na boni be na abusa panyi ya se na ntro ya twetwa kire ye abusa panyi na ojina court abusa panyi na wudi adanse se ya wale obi abra wona ani ho e be se tumi di hu adanse o se ka kire no ye ka kire o enti na minim se court ye the evidence na ka asem court na minim se de se ka asem court o se ka kire no ye ka kire no court the evidence anya evidence ne de ka asem court evidence ne nkrata asem enti abusa panyi ko gina se ayo odoblo ni hu ade no what one evidence ne de ena ya ba ya ena hwan ena hwan ena hwan na wo court ko gina court akaka wusem wo dance ni na wu na hwan de be di ama wo enya Ghana court a wo de yesi na me ka ase na mesusu se wo de court mame yemfa ensem bi nto ba bi no mo ankasa wo na akwawe mo kusutire na soso mo da ye dom de ebe pia bonten kwanya bi ni obujapanyi se da mo kan nyina se na same amma ye na se ena Lumba'S na ne sama yora ho ena enye ne kra bia wo oza mo kan nyina eyemoguo Lumba'S da bia nani age wona hu Lumba'S nani age papa nani age enti Lumba'S so mo concert ana dia wamfa meshem ti Lumba'S ni age and ni will mi se Lumba'S so mo concert Ghana fo nyina asese ye na yi kama yeah akaso smart che obi anka ne dan
Na me abusua panyin de o ye ne ma na emmobo. Panyin ma. O mo na emmobo. Na ne ma ye de. Se de ne ma so be kwa wale. Oh. Se de obi di ni kuna bre na wa mana anya kuna no. Sa na bi a wo so ba bi e be kwa wale na bi so ato ba. No be go no na be twa o. Me de o ye ne nyame ya o se nchiri ma na o se wo mo no. E se ade o ye abusua panyin ye. Ni petitiri be na be wura abusua panyin abusua so ko wale. Obi aso so be ko. Na wa na enko na se bia nkenkese wo ne ukunu ana wo yere kura ko bobra duru abusua panyin be je yi ataso abegu anuma se ye ma onye kuna. Mami, ya woni ma bi wo ha ya kan Ghana ha o mu ni se bia o se mo hu se Ghana se Kristo sem ene amamre sem ni nyina twam ti no ye fa ne ma sempo hwe mo fa ne ma sempo do be go no na betwa ade ye obi no kan hu se ade ye obi no obi su bi be ye o ese besi sebra ha ye kasa ye papa Lumba obi antimi hu bebi a ye sie no so me di a kire bi hu se ye sie ne ha we se maami panyin ya wa ba bontin oba panyin ya ba bontin se abusua panyin be ka kire wo mo se ye kosie no e wo fio se ye no kwese no fio se nya no kwese ye nse no fio obi ani isa kwa yes obi ani odi mu adanse minu aba ade we ya asi wo Ghana ha no me ya se national security ene aban mu mpanyimfo omo ya ma ekwan bi abeda ho se boni bi wo Lumba wuo sana meka no se boni ni Lumba wuo nim ena nye nimpa na gi Lumba nkwa firi ni nsam ena Lumba kura kwan mo fa so kun no kura no emanfo bedamu a aden na nipa wuo ni yatima moa no am ye nya busuani ba ko pe am ye hu sa hampu na de nipa no so ye se busua panyi to parking ngwa ni busua panyi kwa betima gina se asie funu ade na da o man Ghana mu no enhu o ade na da o abeto o man Ghana mu no enhu papa se ne maame am kasampo ne nana Lumba nana a wo maame amesa ama ne be wu Lumba mpo maame ne mpo nimba bia Lumba de to ye ne nana no ye de to ye nimba bia de to ye hwa abere ya wono so kan atesem ne aka kire se busua panyi kan se ye nokore se nye nokore o so on do ni se busua panyi be ka kire wo be ka kire no woni pakoro ya sa me kokotu amuna si ye mfa mamana nto amfa nipa bia nko ho entina kuma se ha na wo se wodi nipa ne koto ye no na se sa toy bia akoye de Lumba atale so no na na to se de ne wo odi kuro no so o kan no so ne nsan kan ye mo no o kan ne se busua panyi frɛ no e ka kire ni se nkofo bi se musie Lumba na men ka se mtro maame funu no na men ka se mtro abusua panyi mintimi nka se wagiska ba Lumba yi ase e won krofo bi na mo control abusua panyi na yie hu hyehyɛ nkrofo bi na control abusua panyi ena de o ma odobro ni ye kuna no so no oye ono so no odobro ni nkrofo bi so na control no sa because ne ma abusua panyi ye ene odobro ni ye e wa yie na se bia ni ho a eye normal sa me na me ka kire wo ande ne de na nya normal ma na ohuru efuna ambulance mienu eno ne ba akon ese no nya normal anya normal efuna ambulance mienu ekwan a ye fa so a ambulance ne baaye enye normal ambulance mienu e be pede wo ho ambulance fa ambulance mienu e ma se ye de bede de dafunu enye normal so ena Lumba wa busua fie enti abusua fie o se Lumba mposi akata na nim ya wu akata na nim a abusua ne de o betima hu se ye de hie ni na mo adwam na bia ye ntimi enye eno so ye hu abusua panyin kasem wo so mo de ne di kan ko santase mo busua fie bia wo e de santase na se abusua fie wo santase a santase nye ba bi nya Lumba ye abusua fie bi wo santase enti emu se Lumba amesa wu ye da no we Lumba mami wu ye da no we le ko santase ene ye de ne ko ye abusua panyin kasem enti santase no santase ye di kan de ne ko ye no video be na chese odobro ni gina santase efunu no husu oba kunani usu awro wo ka wa ma ukuru ya husu papa bia we yesu so mo de so mo nte asante mo se mo asante ewo he broni e na abrofu kura su o e na abrofu kura su e da fom bobo hu China ni bia wo su da hwe wade pa bi firi wonsa enye ba bia wo gina wo sade e so mo bo firi wonsa enye ba bia wo gina wo de hwe wo fon kura yira hwe de ye wo utimi nda the whole day wo fon ayira na nipa wo so mbo ma wo afiri won nchen hu ne biem mami ene ma ko so wa Lumba yi na se de enye bete o enye bete so na abusuafo hu ba bia esi efunu besine ye hu ba bia tu Lumba amra besine
na le Lumba no mo hye da kuna tofuwo na matonton ne ho pass ana bu kun Lumba tofuwo ana mo chese adna etan na me mo ngwa se di Ghana panyifo ni ha di Lumba mpo ni aye ni se na yen Lumba mpo ene atuma aye ni se na yen obi awiase nyina anim no mame Lumba wo me ntiase o efiri ni wo efiri na yie because aden na me nua wo me se me pese me hu rade ekum nua keke yese ka wono tum munya abotre ni anya ntehwe na mwa yen na busu ni nyina ntim nya ka wono tum ya ma won kan bi na kwa ya fa kokoto a na court the judgment aba ya we yesi wi a na obi a watuma di asema ma obi adi bem de wadi bem no nsa mpata de wadi fo o man Ghana na ya kokko di marriage certificate keke se mo nhwese me wo divorce ana me ni divorce eno ne akoye ne nwunan yesi apai sabe sen na hobi da se enema akoso Lumba yie na se enye normal o bibi anye normal ase bibi aye sikasem yemfa sikanka asem de mu koton Lumba maton na ana ma yi ni part aton ana ma kuna ton na ma obi anti lu aba sana nkofo ke kan wo se ai se ai nsa kese bi kura mu no ma me ka asem kire o obi anu awiase wo hu bayifo da ne mo woni ye na se wo se bayifo enti me nka kire obi se wo ye bayifo me se wo se bayifo so ti ase woni ye e be kire so wo se bayifo Lumba wuo ni mu ne nhihye nyina sese atituru bi nsa kuram sana nkofo kan wo so ye na Ghana ha when court papa ye odi asem so do kwesi me name so di Emmanuel wo 20 billion bi na council 20 billion di modro wo bi na council yes amount tam Ghana ha bank brand betima clear 20 billion amount physical say jeko bank bi eni na your friend say police car and be di akire e di akọ na mo commercial bank e pass sika ye di bi voter region ye di bi eastern region na ye pass ye yankwala wo Ghana ha because of abusuan no ensem nya duntira na se me na me papa wu ya ankasa blen koma salai ko se nwai kanu anche mu wu to sa ko wa shomu nyina ase sablen kema tu kwan me bedi bone na ma tu kwan o ntina ho hwe akire me ya de wi na ma frim ma kwehye ba me na akire asai ya kire din odi cross so kan ba ko se bra ye tam eye funada ka ye de ko na ko nyina di akire mame me ba police for pam me ba me sere me nua ma na nua me mamu a ne me maame mo wo mba no wa buruchire me sere metete mo Ghana mo metete mo ma no wo Ghana me choma mama me ane din na mo mo hwe aburuchire for me si mu wachi Lumba mpo ni aye ni sei na mo hwe Lumba baba me ya batu tete kama bo obi kura ma na awurade Yankopon kan sentura tutu obi no betima be jo papa fura kanta so aye de ope owi be wanyini na wunsu awurade Yankopon aburochire esema aburochire na mi kwase mpanyi o ma do akurase a chinkusi a bonkoto awurade ubeti ni we aye me se me papa wu na abusu apanyi be me na beti so se wo kope bosia ana de na ade be yie no awurade Yankopon me se aburochire fo mo hya se mfo mo mamla Ghana ana se da Ghana mo fo mo kwa Africans ba bo hyen kwan so bi mo ani adin o ebia na betete mo hakakra you control nkwala ne sa na mo beto control me hwema ni din so beto control me nkwana nyinyini say bi betima control mo sa so me so mo control mo ade aye kwaso ayi ase nyatan ade kwaso ayi ase nyatan na ka me maame me papa wu me maame bibi ntim maame ama na me maba na ahyase na sa ahyase no enkra no de press release ba say aburochire mba na yemma ntira maame me say aburochire mba na yemma na yemma ntira why okay hamma aye hamma tabe mu say yes hamma me timi da dua so kra ma ade eche me timi furu dua koda e ma ade eche na de jan won tento na obobu nkwase ase na se papa wu na me sie papa me nya yie so ba wo me ana maame Lumba on kafra abuze penyi se wada yie ye onda wada yie a se nka akira akata nti afa die ntina wada na nsem piepie me se nokura bia na Lumba wuo hu ampie no ebe pie na mo kra omo yem nshi wo mo so odobro ni se omo be dia dan se odobro ni hu ade 2012 2010 2016 and yes photo de babon 2016 ti enko 2012 10 honkore
Photo never about. Is it 2016? Is it 2016? And 6 years ago, no shapa. Then go ye. So, me say adie bia ayem trobia be. What you Ghana have? And I will penny JY do back can say. Or call you fear 2012. No, ya kwara no osano. Yo. In 20 minutes nin ko mo be na no kwara. It is photo na banya 2012 and 2010. Na 2016. 2016 no. No sha. Yo. Me say omunya hu hwe, de be pie kura bi nya ma biem. E bi so say wanyi na ne hu ne susa. Kwa aberetwen. Kwa aberetwen. Aha, wo so wo cheda. Kwa aberetwen ye. Sa akola ke. Sa akola ke to awutim kwa je o maami kunu. Je o maami kunu ji kuna boso. Kuna. Esie obi kunu one na bobra. Esie no. Na problem ne ma Lumba mu. Obi problem me ma Lumba. Enipa wu a, ameka sem che onipa wu a, e kire yetumi ahihye ma ne ye. So dobro ni buade a, ko dobro ni buade a. E kaptam o maami akohwa se wa kura ma yi na se ne bi. Ko beka se kuna no nso nye. Mama maami ma o me so menye. Sanate because ne matimi ba wo ho. Ne ma etimi ba wo nti so obi kura ya ade bi tia maami na, wuntimi defend no. Maami ne boni wodi no ko beja ne ma se ne mamra wo ho. Dabi. Maami ne po menya so ne ne ma wo group picture. So dobro ne maami ne ma wo group picture. Eti ade bi wo ho afanyansa. E fa to ho. E fo ni hwe se panjifo se e kama funu e kama dampan. Maami ne timi ja ne ma e ma me dia. Ade di ne besi mi ne maami ne ntem. Se boni woni tiri man ka maami. Mama ne man ncha. He mi ntie de nkrofo ka. Me ne maami ne be ka bom. Oh maami mesrew. Mfomso de nya aba. E bia papa no anka no kura nchire nyina. E de ne e beye. Oh mi de me mma o. E ne ma wo so ba me so me mba. Omonye omade. Ka problem bi enu ho. Woni maami ne ka bom. Ma ye mo hyehyeye. E ka busa panyi ntimi sie funu ne da because e ma ne bi enu so mo ma. Ti you so dobro. No ma you so dobro ni. E de ya ye tro kan. Because o dobro ni bufu ya. Se de e ko soro ne maami ne be ka bom a. Ka secret be pie. Ka secret be pie. Ka ye ntimi nkoso. Bo mu you so dobro ni. Se ma ne bi enu he ye for confusion tum. Ye fa we nye kuna. Na wo ye MC ana wo be kire ne ma. Na ba ka tribute to ho na nya yi papa bi a obefra se baba kutia ho. Ho na adent na manhia yie no ho na befra o mo be be entity ashtown adent na manhia duru mo nkon ka tribute ho ye de nyansafo sa de bokura ne atwera to ho a ye nka ne sa so obi atwera de obukum se kokan a wo se otum kwan abafa so a wo na ugina ni mu de obukum wo na wo kan enti bukum mu nsem se ye nkwasa sem kura men kan ni nyina fura ne ntoma mura mo kan se tribute so obi wu ne be kana chi asem a se me na me yire wu a asetena me ne me yire tena ye no papa ne boni ewom e na o se wo ka damhia no papa menya no ade menya e kwan ofa so we ka me ne mabusuafo asem to me a se o fitie ohoahoa no ene ho eno ne esi bedi ne ho adanse onya me ehu se me kunu de na obo me no nya de unim na wo ka na no so obi so wo ma ya kana chi o bebere ka obi kire tim ka so obi ewu biem enso yentwere nko bukum so eti ye woni ma bebere bi wo ho a se ye de ade ne kura beto wani ma hwe ba bi anipa ni gina bere ani titiru ni nipa enimu no na fa ka asem no fa ne ho enye de atwere bia ne yekan ho nye de atwere bia ne yekan na be gina ba ye che emanfo kan asem se wo ha na se wo na wo da ho na bra be kam obi ehu wo obi owu wo kasa na se wonim se won da ho nti won so de ye woni ma bi wo a ma me ye Ghana fo ma o ma ye nye ho ne ma bi se ya se de ye nim hwe wo wiase aye tibi masa nana ento so na me bu ye afu ye fa obu fu nti ye fa hunsi ya etan na ko pensu nom etan na ko ma na bra etan so na Lumba mponi ewura mahama na mo amaka o se o national security e fa chichi bebre gum bebre o se chichi bebre gum cause Lumba bebre na se Lumba na se me police panya ayo suspect bebre o mo Lumba yo mo ye suspect bebre o mo na suspect without evidence they say ntimi nya ne na suspect yale na se Ghana asema dance ni ho suspect ye chiwa wan ka se bomb fe me san wa be ka no kure ti enche o mo mo nka bare hinana ayi na me se obi a wo gigi ni ase bia obenya problem se o ye police ni se o ye soldier ni se o ye den ye we unim no kure na wo se na wo de wo so behu ye ka so mo se ye ka di agoro wo de bo hu ni po menya problem ana ye fa unsi meni nti nipa wo chi na ye nya na kokoto aso ada ma ye na wase bebre na ene wada je wanya ma ye afini concert ne de emma so na emma so kina concert Lumba onya concert ona na mane mbra so na nyina ye nko bi ni ye nko ji ye ya ka ada na yire wanko
Ana you know uncle. Na me ni kumase na me boss asoma me. Na me ni kumase. Yes ade yanka me. O me concert no abra nyuntuni bia ni asia me ni problem. Anana concert we dey concert bra nyuntuni ni aze. Anyuntofo nkwa na dey. No mo organize program ya nyuntofo. We should pay Tupac. Not Tupac you nyuntuni. To friend you Tupac for you. Uncle for judge man ni be Jay-Z mo na you know uncle. Uncle ye. Ka so me smart. Why you ya boka? I say Tupac ni mo wa antia na. Ono na say. I say Tupac ni nya de obonwum no. I say 2 pack. Yes, I didn't mienu. 2 pack. I 2 pack. Anti 2 pack na oye no na lumba akosia se wadafa na odoburu ni dafa na. One picture na de to atade na him. Oka so ye smart ama. You launching Tupac movement. E be anything. Nana. Ye fa wonsi se na me ka. Nana. Asama for bi so aba ba Pentecost said that. Why dey? Say krompo dey say jame tanhunu. Jame tanhunu. E din so ho. Jame tanhunu. Me tell you kwa first time ati say. O tanhunu so ya. Say jame tanhunu. Say wa manse. Anyway dey omo ka satie ma me akosu ase wa ne odoburo a friend say odoburo ni ma me akosu ase wa ene ma me akosu abrempoma amunya omo tanhunu. I say Pentecost said that ku na yire o. Obekum. The Pentecost so me nyum ni o. One na yira wale mo obekum me si obekum obekum wa fa de ne cha wa fa ba fa ne nanyam eda na ne yire se ma bra wa mintimi no ma meye yesa ntimi sra wa fa me jafa de ma me ja wa de na me ko eda e ho ntokwa ye ba ya wakum ne yire eda de mo no aka sa de ne ho kan wura je hwe eda o baba ma ha no ne be ne da so okunu ho be wi a okunu no ko se bone beku bone fo Pentecost eda o mu ye da ne firo mo so na say na ho dey so mbekum na yet kumase ya makumase the whole Pentecost said this kumase kakraka we etimi fa camera e fa sika e be gina asante hina nim e be ka say asante hina bu amade e tia me fo to bu amade de camera to so ana ye na wase bebere o munye hu we nya ba kun so na be kan na che lumba e de do be de lumba jeje runners wu ya o ka kufu ado ahia menem eno nya da fo de bia ma mi kuna du e da fo o mu de odi o ma chidi a ma mi kuna du wesi ni na do faro ma mi kuna du enti sa nipa no be kan odobro tribute se edai so be kan ma me ayi e friends ajima kuna du tribute o hwe do kan wo ayi na o hwe do so kan de wo obi e ogina yi asekura chi na sha adaka mu na de unhu na akobọ na katua o ban gwana o emu ovre mu abuzia ye fa se de ma me de metima kan nyina ne se unya asem a ene ma mienu de betima boa ada so de be kwa hemfie ana abobodua ahemfie ana aduabo ana aduabo hanfo asem nkokot ele fa kwa hemfie ahemfie ana aduabo fa kwa hemfie ana na mo hwe nka o me se me nkrofo bi o ma bo mu dua na mi duabo obi asem ade Ose me fan court. Me so me nim court bi am de ko. Etu da ko sunsun mu court. He's court o mienu. Wo se ma dia me so me se wa de. Ajo. Adu me adu you no. Man no go vex. Matiase. Wo de say wo de obetu esika na ko ba bi anaju nyina na me ye. I was here comfort black ni din komo no. Anade ne komo. Kana sem plain. Batu tie so pa aba wo mu ankasa. O de kan bra bo no ho de nante a ebe bo apa. Ye fa usi ya say Nyansapo TV so ne wada ma subscribe to channel no e fa ma ye fa de bronya wate na fe comment section won be che wadwen in a professional way na fe like it na share mo bi biara so enya bi enhwe midin ene oba ya esuama ye bo fisha pa enkoma obi biara ye de wasi kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoro sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na ma akode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nyeye bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntaka na ma na ye kese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo ya